Да мечтаеш означава да предизвикаш себе си. I want to do something I've never done before, and I don't know how, but I can imagine it. Да изградиш успешния лидер в себе си. I think a strong leader has the ability to see through sometimes a lot of the clutter, pick out where the diamonds in the roughs are, and has the ability to take risks and the willingness to take risks. Да умееш да реализираш възможностите. But at a fundamental level, a lot of people start out fundamentally flawed. They've got a solution, they're looking for a problem. Find a problem. Find the solution. Find more people with the same problem that'll pay for the solution, and you got a business. Да постигнеш успехите, за които мечтаеш. I actually could answer every question with find a way. I think it's the essence of entrepreneurial success. Световното знание за успеха през погледа на доказани предприемачи в България. Предизвикай бъдещето си. Магистърска програма по предприемачество и финанси. Съвместен проект на Висшето училище по застраховане и финанси и Института за предприемачи на Сиско.